Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Dr. Aristarque Muganga nkuko mubimenyereye. Uyu munsi nanone ndagaruka ku bijyanye n'ukwezi k'umugore, aho none ngiye kubasobanurira uko babara ukwezi k'umugore ariko wa wundi ufite ukwezi guhindagurika cyangwa se amatariki ahindagurika. Nkuko bisanzwe ndifashisha ingero z'abakobwa batandukanye, hanyuma tubabarire turebe formule bakoresha tumenye n'uburyo babibara. Niba nawe ufite ukwezi guhindagurika, kurikirana iyi video kandi ntiwibagirwe gukanda subscribe kugira ngo uzajye ubona andi masomo yose uko nyaguteguriye. Muri iki kiganiro rero ndatanga ingero 3 z'abakobwa bafite amatariki ahindagurika. Wibuke ko umuntu ashobora kugira amatariki ahindagurika ariko akagira ukwezi kudahindagurika. Ni ukuvuga ngo ushobora kugira amatariki ahindagurika ariko hagati y'itariki n'iyindi iminsi ibirimo ari byo twita ukwezi k'umugore ikabihora rimwe, ni ukuvuga ngo ufite ukwezi kudahindagurika. Ikindi kandi wibuke ko kugira ngo umuntu amenye neza ukwezi kwe, ugomba kuba waranditse ahantu amatariki wagiye ugiraho mu mihango mu gihe cy'amezi byibura 6 akurikiranye. Hanyuma ukazareba iminsi iba hagati ya buri mihango n'indi, ukamenya ukwezi kwawe kurekure, ukamenya n'ukwezi kugufi. Formule rero ikaba ari iyi: iyo ufite ukwezi guhindagurika ukaba warabaze amezi 6, ukamenya ukwezi kwawe kurekure uko kureshya no gutoya uko kureshya, ufata ukwezi guto ugakuramo 18, ukabona umunsi uzatangirira kubara ibihe by'uburumbuke. Hanyuma ugafata kwa kwezi kunini wigeze ugira ugakuramo 11, ukabona umunsi uzasoza ibihe byawe by'uburumbuke. Imibare ibiri niyo ugomba gufata mu mutwe, 18 na 11. Ukwezi guto ukuramo 18, ukabona umunsi utangira ibihe by'uburumbuke. Ukwezi kunini ugakuramo 11, ukabona umunsi usoza ibihe byawe by'uburumbuke. Reka nguhe urugero, tugiye guhera ku mukobwa witwa ANITHA. ANITHA yagiye yandika amatariki aherukiramo mu mihango mu gihe cy'amezi 6 ashize. Mu kwezi kwa 6 ANITHA yagiye mu mihango tariki 14 z'ukwa 6. Mu kwa 7 yagiye mu mihango tariki 7. Muri uko kwezi kwa 7 nanone gusoza tariki 30 asubira mu mihango. Mu kwezi kwa 8 yagiyemo tariki 22. Mu kwezi kwa 9 yayigiyemo tariki 14. Mu kwezi kwa 10 yayigiyemo tariki 7 z'ukwa 10. Urumva uyu muntu afite amatariki ahindagurika: 14, 7, 30, 22, 14. Urumva ko uyu muntu afite amatariki ahindagurika. Ariko nitujya kumubarira turaza gusanga ko afite ukwezi kudahindagurika. Kubera iki? Reka tubare ukwezi kwa mbere hagati ya tariki 14 z'ukwa 6 na tariki 7 z'ukwa 7. Harimo iminsi ngahe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Umunsi yasubiriyemo mu mihango ntabwo ubara, ugarukira ku munsi ubanziriza imihango, niyo minsi igize ukwezi. Ni ukuvuga ngo ukwezi kwe kwa mbere kwari gufite iminsi 23. Kuva tariki 7 z'ukwa 7 kugeza 30 z'ukwa 7 harimo iminsi ngahe? 7 ni umunsi wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 23. Nanone yagize iminsi 23. Dukomeze tubare hagati y'itariki 30 z'ukwa 7 na 22 z'ukwa 8 harimo iminsi ngahe? Naho harimo iminsi 23. 22 z'ukwa 8 na 14 z'ukwa 9 naho harimo iminsi 23. Hagati ya 14 z'ukwa 9 na 7 z'ukwa 10 naho harimo iminsi 23. Dukurikije rero aya matariki y'umukobwa yagiye yandika, afite ukwezi kudahindagurika kw'iminsi 23. Ukwezi kwe kunini ni iminsi 23. Ukwezi kwe guto nako ni iminsi 23 kubera ko amezi yose arangana. Ubwo dukurikije ya formule turafata ukwezi guto dukuremo 18, ni ukuvuga 23, dukuyemo 18 tukabona 5. Umunsi utangira ibihe bye by'uburumbuke ni umunsi wa 5 uhereye igihe yagiriye mu mihango. Hanyuma tugafata ukwezi kunini tugakuramo 11, ni ukuvuga 23 dukuyemo 11 kuko ukwezi kwe ni iminsi 23 nyine, niko guto ni nako kunini, turabona 12. Uyu ukaba umunsi usoza ibihe bye by'uburumbuke. Ni ukuvuga ngo kuva ku munsi wa 5 uhereye igihe yagiriye mu mihango
kugeza ku munsi wa 12 azaba ari mu bihe bye by'uburumbuke. Ni ukuvuga duhereye igihe yagiriye mu mihango, reka tubare 1 2 3 4 5 kuva ku itariki ya 11 z'ukwa 10 kugeza kuri zingahe 6 7 8 9 9 10 11 12 kugeza ku itariki 18 z'ukwa 10 azaba ari mu gihe cy'uburumbuke, aho aramutse akoze imibonano yasama. Ibihuje neza na ya formule nababwiye ubushize, buri wese azajya akoresha ibimworoheye. Niba wibuka ubushize nari nababwiye ko ovulation iba ku munsi wa 14 mbere y'uko usubira mu mihango. Ni ukuvuga ngo niba uyu muntu afite ukwezi kw'iminsi 23, umunsi wa 14 mbere y'uko asubira mu mihango ni ugufata 23 ugakuramo 14 ukabona 9. Ni ukuvuga ngo ovulation ye iba ku munsi wa 9 uhereye igihe yagiriye mu mihango, kandi iminsi 5 mbere ya ovulation n'iminsi 3 nyuma yaho bikaba iminsi y'uburumbuke. Urabona rero ko byose bihura. N'ubundi ovulation ye izaba ku itariki ya 15 z'ukwa 10, ukareba iminsi 5 mbere yaho n'iminsi 3 nyuma yaho, yose ikaba ari igihe cy'uburumbuke. Niba utarebye ikiganiro cy'ubushize, ukore subscribe ujye ubona ibiganiro byacu uko bisohotse. Uyu mukobwa noneho we yitwa ALINE. ALINE nawe yanditse amatariki yagiriyemo mu mihango mu gihe cy'amezi 6 ashize. Mu kwa 5 yagiyemo tariki 22 z'ukwa 5, mu kwa 6 yagiyemo 17 z'ukwa 6, mu kwa 7 yagiyemo kuri 15 z'ukwa 7, mu kwa 8 yagiyemo kuri 12 z'ukwa 8, mu kwa 9 yagiyemo ku itariki 8 z'ukwa 9, hanyuma mu kwa 10 ajyamo ku itariki 4 z'ukwa 10. Nanone ni kwa kundi tubigenza, turabara hagati ya 22 z'ukwa 5 na 17 z'ukwa 6 harimo iminsi ngahe. Duhere kuri 22, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 ni iminsi 26. Hagati ya 17 z'ukwa 6 kugeza 15 z'ukwa 7 harimo iminsi ngahe. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3
kabiri gatatu kane gatanu gatandatu karindwi umunani 28. Ubwo ukwezi kwa kabiri kwagize iminsi 28. Dukomeje gutyo hagati ya 15 z'ukwa karindwi na 12 z'ukwa munani naho harimo iminsi 28. Nanone hagati ya 12 z'ukwa munani kugeza ku 8 z'ukwa cyenda naho harimo iminsi ngahe 27. Hagati y'itariki 8 z'ukwa cyenda n'enye z'ukwa 10 harimo iminsi 26. Uyu muntu ukurikije aya matariki yaduhaye, ukwezi kwe kugufi kwari gufite iminsi 26, naho ukwezi kwe kurekure kwari gufite iminsi 28. Muri aya mezi yose 6 ashize, ukwezi kugufi kwari gufite iminsi 26, ukwezi kurekure kwari gufite iminsi 28. Noneho duhita dukurikiza ya formule. Fata ukwezi kugufi ukuremo 18. 26 gukuramo 18 ni 8, bihwanye n'8. Ubwo umunsi wa 8 nibwo azatangira igihe cy'uburumbuke. Hanyuma fata ukwezi kunini ukuremo 11. Ubwo no kuvuga ngo urafata 28 niko kwezi kunini ukuremo 11, ubone 17. Umunsi wa 17 nibwo azasoza ibihe bye by'uburumbuke. Hagati y'umunsi wa 8 n'uwa 17 azaba ari mu bihe bibi, azaba ari mu bihe by'uburumbuke. Ubwo niba aheruka imihango ku itariki 9 z'ukwa 10, umunsi wa 8 azaba ari ryari? 1 2 3 4 5 6 7 8. Ku itariki ya 11 z'ukwa 10 nibwo azaba ari mu gihe cy'uburumbuke, gukomeza 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Ubwo ni ku itariki 20. Iki gihe cyose ni igihe cy'uburumbuke. Aramutse akoze imibonano ashobora gusama. Noneho reka dufate urugero rwa gatatu. Undi mukobwa yitwa Brigitte, nawe yanditse amatariki ye mu gihe cy'amezi 6 akurikiranye. Reka tumubarire turebe uko ukwezi kwe kungana. Brigitte mu kwezi kwa gatanu yagiye mu mihango tariki 25. Mu kwezi kwa gatandatu ayijyamo kuri 18. Mu kwezi kwa karindwi ayijyamo kuri 16. Mu kwezi kwa 8 ayisubiramo kuri 16 nanone. Mu kwezi kwa 9 noneho
bigaruka hino ayijyamo ku itariki 10 no mu kwezi kwa 10 ayisubiramo ku itariki 10. Icyambere uyu mukobwa aramutse abaze nk'amezi abiri akurikiranye yagira ngo ukwezi kwe guhora ku matariki amwe. Urebye nko mu kwa 6 kwa 7 no kwa 8 nta cyahindutse, ariko mu kwa 9 bita bihinduka. No kuvuga ngo afite ukwezi guhindagurika. Reka tugerageze kumubarira iminsi yagiye agira. Kuva 25 z'ukwa 5 kugeza 18 z'ukwa 6 harimo iminsi ngahe? 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 1 2 3 4 iminsi 24. Hanyuma kuva tariki 18 z'ukwa 6 kugeza kuri 16 z'ukwa 7 harimo iminsi ngahe? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4
karindwi umunani, harimo iminsi 28. Hagati ya 16 z'ukwa karindwi na 16 z'ukwa munani ho noneho harimo iminsi ngahe 31. Hagati ya 16 z'ukwa munani kugeza ku 10 z'ukwa cyenda harimo 25. Hanyuma hagati ya 10 z'ukwa cyenda kugeza ku 10 z'ukwa 10 harimo 31. Ni ukuvuga ngo ukwezi kwe kugufi kwagize iminsi 20 n'ingahe 24, mu gihe ukwezi kwe kurekure kwagize iminsi 31. Dukoresheje rero ya formule, turafata ukwezi guto dukuremo 18, turafata 24 dukuremo 18, ubwo no kuvuga ngo ni 6. Dufata ukwezi kunini dukuremo 11, 31 dukuremo 11, ubwo ni 20. 6 ni umunsi azatangiriraho ibihe bye by'uburumbuke, 20 ni umunsi azasorezaho ibihe bye by'uburumbuke. Kuva ku munsi wa 6 kugeza ku munsi wa 20 azaba ari mu gihe cy'uburumbuke. Ni ukuvuga ngo niba aheruka rero imihango ku itariki ya 10 z'ukwa 10, reka tumubarire turebe 1 2 3 4 5 6. Kuri 15 z'ukwa 10 azaba yatangiye igihe cy'uburumbuke, gukomeza kugeza ku munsi wa 20. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Ku itariki ya 29 z'ukwa 10 azaba akiri mu bihe by'uburumbuke. Urabona ko uyu muntu kubera ko ukwezi kwe guhindagurika cyane, ibihe bye by'uburumbuke biramara igihe kinini cyane. Igihe afite riske zo kuba yasama ni igihe kinini. Kubera iki? Kubera ko ntituzi neza ngo ovulation izaba ryari. Mu by'ukuri ovulation iba ibyumweru 2 mbere yuko asubira mu mihango, ariko kubera ko amatariki ye ahindagurika cyane ntago dushobora kumenya ngo azasubira mu mihango ryari, ntidushobora kumenya ngo ovulation izaba ryari. Ubwo rero hagati muri no minsi ovulation ishobora kuba iyi minsi yose ihinduka iminsi y'uburumbuke. Ndakeka ko ingero mbahaye zihagije. Mu biganiro by'ubutaha nzakomeza kugenda mbaha izindi ngero, ariko uyu munsi reka tube ducumbikiye aha kugira ngo tudafata ibintu byinshi. Ndibutse ko formule ari ukwandika amatariki yawe mu gihe cy'amezi 6, ukamenya buri kwezi iminsi ikugize, hanyuma ugafata ukwezi guto ugakuramo 18 ukabona umunsi uzatangirira ibihe byawe by'uburumbuke, hanyuma ugafata ukwezi kunini ugakuramo 11 ukabona umunsi usoza ibihe byawe by'uburumbuke. Mwari kumwe na Dr. Aristarque Muganga. Ibuka gukora subscribe ujye ubona ibiganiro byanjye ko bisohotse. Murakoze.